haray ko feƴƴiri ton kadi e leydi Guinée gouvernement on waɗi communiqué wo haray ko ɓe nani kon feƴƴi e nder zéro kore ɗum satti e maɓɓe moƴƴa ɓe yiɗi rano noon ɓe faalerono ka noon few yo feƴƴir noon ton sabu ko alvitir ñaawi to ñaawore nde rewa laawol ko ɗum waɗi ha supporter ɓe jippi ko nder stade hino bogodira ka wonon haray hiɓe yaafini e jama Guinéen on fow hiɓe muññintina ɓengure feƴƴimɓe ɓen fow kadi wo haray gouvernement on yer belesuɓe ɓen yer gañiɓe ɓen yer mayɓe ɓen haray hiɓe muññintina ɓengureji maɓɓe ɗin gañiɓe ɓen fop wo état on ƴettay en charge fi no ñawdiraɓe ko kamɓe dow kereyi ɗum ɗo fof sabuna si ɓe organise no élection ji feƴƴira e no ɓe iwirira ko laamu hande na o probléme ɗo wonayno ko ɓe joɗoto e waɗugol communiqué haɗa hiɗon andi Ousmani Gawal ko kanko wonno wallitade Mamadi Doumbouya fi okkugol mo doole o nani e ɗe balɗe ɗo ko conseil des ministres kadi o towno konngol makko to o inni wo Mamadi Doumbouya hunduko Mamadi lowru makko Ousmani Gawal Mamadi Doumbouya innuno e nder duuɓi tati ɗin si timmi si hawri organisaka élection goɗɗo laami Mamadi Doumbouya démissionnay haray ko goɗɗo go arata ardo Guinée hande élection ji organisa wo ene joni noon onon ko ɗum yiwɗon e ɗi programme ji Mamadi Doumbouya ɗo ni himo organisa tournoi ji ɗaɓɓa soutienji fi tuyo wawu laamitade fi yo wawu posude candidat kadi wona kanko winduno ko constitution o inni constitution on haɗa kala jibinande Guinée yo lando fi wonugol opposant e nder leydi Guinée rewa civil rewa homme de tenue hay e goto haɗaka joni ko kanko joɗino innuno oyatuma num tawaɗo e gouvernement makko on fuɗɗori e makko kanko ha e ɓattiɓe mo ɓen fof hay e goto wonata candidat e kala élection ji waɗaɗi e nder leydi Guinée hande ɓe dampiti ɗum ɗon fof hande hiɓe joɗo ɗo hiɓe inna koko ɓe organise ɗo ha maydeji heeɓi e mum wo haray gouvernement on muññintini yer mayɓe ɓen yer famille mayɓe ɓen ɓengure mayɓe ɓen kala gañiɗo kala barmuɗo ɓe ƴetto responsabilité maɓɓe ɓe ñawda on tigui ha o jeyta haray ko ɗum pular innata wo ko moytagol ɓuuri boccugol ko kamɓe ɗaɓɓi ɗum ɗon fof haray yen hettoɗen kadi o kotirawo men ɗo Tidjane la puissance patriote jo vrai patriote jo on andi ko fino Guinée développirta tun o haalata woodi konnguli ɗo o yewti fi telensengo Ousmani Gawal kanko kadi e kala innuɗo hino sutoniɗo Mamadi Doumbouya e enen kadi ko honno comportorten e ɓen innayɓe hino sutoniɗo Mamadi Doumbouya fi yo laamito ɓen ni to ɓawo to 31 décembre si élection organisé ka Mamadi Doumbouya o wonata ɗon ko kanko tigi o wooli Ousmane Gawal en jentike mo ɗo joni noon yiɗani naafiki woye suuteke woy ɓe Allah itti barki e mum no e hakkude men fi intérêt personnel ɓay kamɓe ɓe jang on herso e yeeso ɓiɓɓe mum ɓe janga onon koye naafiki suuteke woy woni koye jindude e ko woni directeur ministre mi anda honno wonɓe yaade e préfecture ji ina no corrompude jama on hersa e yeeso ɓiɓɓe mum ɓe jango par ce que on fof mom men liila e on ɗo ɓe anda ko onon ɓe innata les traite de la république les vendus de la république ɗo yurmi ɗo immade ɓanto waɗon goɗɗum fi leydi mondi naade ɗum ko supportugol bone goɗɗo inna o min on mi présentotako na go'o o inni min e gan jama on fof min wonta candidat ɓe yiltoɓe inna duuɓi ɗiɗi ɗin ko feƴƴi o transition o minen min yeehi par ce que ko haɗo min ƴettani Allah aadi ko haɗo min ƴettani jama Guinée on aadi aro e haɗon ɓe andi ɗum ɗo ɓe wata respectude ɓe addude kam min penale goo ɓe addana on ɗo rêve ji feɗandeji o mi anda simandu 2040 hiɓe yeeyira on ɗum hakkille mum ɓe enna on joni goɗɗo yoɓata école goɗɗo o constitution lagine o a yoɓata l'école a yoɓata laptan a yoɓata ñamete a yoɓata oto a yoɓat penale yimɓe ɓe Allah rondi penale onon joɗɗum tawa ko ɓe jokkoto lanɗo ko inni on mi waɗay ɗum ɗo ronki wadde goho ɗiɗi tati ton hoolo on joni goɗɗo fenani o e transition ko hatta o fenana on si o jooɗi ke légalement haray nanama wi e jamma o jooɗi ke innama joni wi ko manda on doginde e on sikkude haray en heɓali yimɓe dogulaɓe enen barkino jokki en si barkino jokki Guinée en waɗen feere raɗɗoɗen o CNRD ko e sens mo en jonnali on Dadis Camara si en jonni on Mamadi Doumbouya haray wonani en jamfa e Dadis on sumati mais haray ko moƴƴi koyo huuɗu Guinée en fof wona par ce on jamfike la ko accanal lan ko accani oɗa kammanin kajo ɓuuru bersejo kamɓe fof naɓe Guinée en nani ko Tidjane la puissance haali kon
wondema hino woodi iwtirɓe ɓaawo Mamadi Doumbouya hino convainca mo fii yo kontin o laamo ɓe wonɓe wadde ɗum ɗon noon ɓe haalirali fii goɗɗum goo ko fii intérêt personnel maɓɓe kono hollitiɗo wondema ɓe hersoyay tuma ɓuroyiɗo seeɗa ɓe finoyay ɓiɓɓe maɓɓe inne ko mawɓe mon ɓe wonno traite ɓen ko nder lagin kamɓe wonno janfade population mum on ko kamɓe waɗi ha yimɓe ɓen hande hino tampi en ala courant en ala ndiyam en ala sécurité ko sabu mawɓe mon ɓen hiɓe joƴƴina mo anda fiino laamorte mo meeɗa jangude ko hono laamorte ko fiino goɗɗo waɗirte tun o jange mawɓe maɓɓen darike ha o wawi luttude ko hoore leydi ɗo tardina en ɓuri ko tarduɗen hiɓe yalta e région ji convainca jama wonɓe ton ɓen innaɓe so wotani Mamadi Doumbouya ɗum ɗo e ɗum ɗo on heɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo on heɓay tawa hiɓe andi kamɓe tigi e hoore maɓɓe koɓe woni waɗire ɗum ɗon ko fi intérêt personnel maɓɓe wona fi nafa jama on fof hiɓe foda en koɓe andi kamɓe tigi ɓe wawata waɗude yoɓata école yoɓata labutano yoɓata auto ɗum wona ko naninino o holli kadi wondema ɓatum Mamadi en ɓe haalino wondema ɓe immoto ɓe joɗiki ha décembre naati ɓe déclari hoore maɓɓe kamɓe ɓe inni Mamadi Doumbouya kanko tigi hoore makko inni le 1er décembre yo 1er janvier si tawi laamu ngun sanjali hay fus kanko accitay goɗɗo goo ƴetta haray noon o haalni en ko laaɓi poste dadis ari waɗirini Mamadi Doumbouya kankade o yii ko sakkitori ɗo kon ko organise ugol tournoiaji innitira ɗum hoore mum yimɓe yaha naata ha maaya ɓe adda désordre nder ton yimɓe ɓen ukkodira maaya haray ko wonɗen jaɓande ɗo Mamadi Doumbouya kon yer wonɓe jaɓude ɓen ko sifa mum tigi dadis salanano ko leydi Guinée a waten jaɓu waten jaɓu saloɗen fes kala mo anduɗen hino sotenude Mamadi Doumbouya fi yo luttu ko laamu anden ko gaño Guinée o yiɗana Guinéen on yo yaaru yeeso ko intérêt personnel makko o woni haɓande merci beaucoup en prochain kadi